Pinaka turang akhir meramah sa bakar umay dapat talan dan dengan kamu demo. Erna kapi pinaka ni ko kapi tu ni singa bukin lulu. Na ikatini kamani singa sa ba ko tu ni ba ni pinaka na kapi pinaka ni ko na be tabi ndu eso. Gori. Oni bingkara bicukin sa wala ka tungo nang kay Australia sa Australia betul kini sulani sa pakarau ciko ni sana sangan ni nalaba kina visa. Ora de ciko na visa free for Australia New Zealand. Kan daru tua mentor nang oli. Betul mentor ni lakam. Daru ngante mantang ay di waktu mantang mon to nang na punto kan to nawang kabukale mo ngante ba ko Australia New Zealand. Ita ko sambu man yo sambu la ko man lagi. Australia New Zealand. Sempera pa kan dua. Se matay ningaw na mo punto ka kinawang kabukan nung gumay ta kan sali ka kambura ko na BTFM. Mo punto kina nang sa tali kina tukuni. O sana ngole ilambasa mole da ka mandona job ngo ilambasa. Sa andona kana nung gumaraw. Sa overseas sana. Over the sea, may suba ilambas. Iyo sa over the sea, over the land talaga. Au sa ready bang ko sa Wait, mata sa ready ko nung may punto ko kung may takalaki. Nung may takalaki ken usa ngole ilambasa. Ni usa subo bang mo boro punto na wanga ko kay kiblis. Tara nung ko telebon. Ngoy borita kan nung ko selfie, may baka na numi. Ni sebo ningo na mo punto kinawang kabuka. Satu buti mata usah rede tu. Usah rede bang usah rede ni anu sate mo sabang karai be kina na udu na may wainun. Sabang kara nundori itu ngana mape. Au rede bang udah sasir semua bang ko. Sangai kami la sarangan apa untuk sah bang ko tale pelate. You about to reach your destination. Sabor tu. Mo sibiau. Ni ungkari na bang ko na belong ni mo melang basi sana ko untuk mustukina. Eu levo sarna biasa berburu sabu kata Hong Kong sar. Oh malek. Australia, New Zealand. Yang tu angana pun usaha pina kat cukup mau usaha tu kena nak kono go. O pina kat cukup mau tu Amerika. Ausa leitu bango wana border mai Canada. Iyo. Ausa tu wana border kenro border sarang Canada bata ke Amerika. Sao coach ken don troning o tu no mata. Iyo. Ndor satu go wana border. Right. Iyo. Go na border go sana sindro ni tacos tengo. Sa takos ngango orto di mana security reto tu minggu. Be susah kan? Abis serang pati ku sambutu ki Amerika. Yo kwet na ken na buno chukin na border Canada pati ki Amerika. Ndonga na ikeli kali le tonga. Na ikeli ay ku chungani sindongo Canada. Nyolande ngani ikeli ko mumbutu ni sindo ya. O sambutu sertu na ngel pa Amerika. Boba na kemu ya lelo ngayalelo baka mo satu na kemu ya lelo isaw. Ya orto ke na security na camera tu ga rere ke tu era na biasa na ke. Senira na bimba. Sinra ni ngona ngamumbutu ni kena ay ko na rere tu na tosmai. Au nung kumbutu ngai ni ore dengan retu sangore mau lan delu stel me kena. Yang di sana rumukin sih yang di sana apa? Wata sekala ko nung sekali Islam ko Canada. Oh, isa nga nanong daw ngoli tilu. Ngolti liu sa pa watch tu. Isa. Eta be Saya nga ni taro nga taro gori. Eta be na numu. Saya nga boleh nukila. Nukila nangone ase ndro side kartu kina. Nung kung sa pa watch ndung kay palay. Nung kay na ndun ore tu ngabondun. Serong one warong macam na bos sampai bangko ring abang gore telepon ndun. Tambu bi ong gore tay tinambulungot. Pala dikila. Ya, sahabat ini bilang sekarang satu cukup sahabat cukup nang ke Australia. Iyo. Australia betul kini New Zealand jento na bindin na di sana pa raw cukup nang ono ana visa free. Iyo. Menta sa ngole ni kina. Ki Australia betul kini New Zealand di kento nan rakini bulotong ko sa ngani kento ngam tu satu ngai wich. Baleta. Sa raw cirang nang ngone, raw cirang na torbo. Iku kila nung gesta ka mandau sa ambaki bitang goyang. Iku sabi beto ko na ambaki rusang bulkadiwa. Musuh mutali balai. Ambak rusang bulkaw litong goyang. Rani sa ito soy. Sang satu sangai ba cine ya bukir to ngon. Esa baka usalim beauty rito linggur rito beauty ko may beauty. Na ni ratar le meta nada mulai da kam. Mulai na ka mulai usak-usak kay baka siya mo ngande mandanga oleh boru takan dole tikini menon rito. Ano galing style mo ko tabu. Ya bebe an rakini bulu bina kata yang bakini bulu bina kata ngore ita ya mo tu mana doni tu ba. Ke usangai ngo na fa pa me le da kam. Iya. Pat kene tu pat kere tu juga bal kakua nangkai wala sartunga. Iya. Ndarangau nang kinta tala. Au sana ba ko tale. Tua, lawan namu number ni empesa ta kamadaling konto na mimusun ni ti. Ngo le cek bang ko na empesa ge ruangan ndo. Yo ona timital ngani ACT Brambis. Orto bena kata cukup mertung gangga nantuan gangga mertu tapa nantuan dalan na dedere. Nonton semifinal apa kene tim ni Chiefs en sing moro wengo. Barata sartu na farewell takatal kake nonton kapitani on Nick White. Orto sana farewell taki Nick White kina orto bena kata cukorto mertu eta nantuan dalan na dedere. En nonton semifinal ke Chiefs en sing moro wengo. Mana kurbul talangau arkes na untuk nambur ya kama nanoa kama sarapa kata
Rabibe afekte kikine lewen donan rau pasang bulu kalima nangone may arkes irnan donan rau pasang bulu kalima nangone go rasa tuni ber mersangoli bale sa chukun doni tubu may arkes pati kira tampan ni buli mera buli chunga may bali Right. donan rau pasang bulu kalima nangone ra afekte kisaranga ena kena may kama na non rambure may ratu kanta bule school en singa en ano artua sapi bangga gajuken ngono tampan ni obisa kira tampan ni buka setapa ya baka buna nakamo ya Ndau matau tu weekend, ndau matau tu weekend dan inda kila tu nga umai na dan isonaka era buli tege mai weekend. Ndo nangona mani bisuri cara tu ndo nanon tu brala. Iya. Be ndo na tabalendo tu. Mani kira-kira satu kai. Taru lenda butu na nunggulang na yang kona itu noka. Sanggai sangau ko sanung sala. Me besu mona taki tabalena go. Merawa ningole batu ke kwa saliu sarong kwa. Mai. Tolaku. Na ciao. Na be matang kali snacks ngo tau tu na bag. Sangole no kwarto salak sarto salida buda neangon. Saliu sarong kwa ngone weli tu kino nonto bradango. Angol sarong tabale cek takana bag. Cek takana bag go. Litu mena paket nimbong. Litu mena paket nimbong. Sabe mbau ka. Oi. O tu kuna ngai ko ni snacks nambong go. Lihat? Asim beroka. Alangan itu be ko ai na snacks tunggu na tunggu lo mani bag. Terla kan terla bu yang ko nomor terra tunggu na chau. Ni ndau kila tu nga umo manaka. Asin biasa no ka. Hey. Nana bitalo ndo ko takabu iko. O tu kuna ni snacks. Iya. Ora ini go tu kana ko nambong go. Iya na snacks mo na nambongo. Na boleh usar turah kira bara masala tama talaga na kami ko na daga matengu binaw boleh na sema chukumai and VTFM 92.2 FM na bebo nota pangoni borong tu mai kinanta mga Pilipino ka tali chukumai lebo na beto ko ni pinaka na Becca's Fresh Breakfast correct. o tu ko na nga ni snacks yero tu ko na beko ko na bongo na snacks mo na bongo